Yes, kamwe mbifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utu mu masaha yo ku gicamunsi, umugoroba mwiza, kuri utu mu masaha ya nimugoroba, igitondo cyiza kuri utu mu masaha mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze rero kuko hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 26 z'ukwa gatatu rero 2025. Birumvikana rero tugarutse mu cyitwa makuru, tugarutse mu cyitwa imiripuko. Abantu b'Imana mwe maze iminsi ncaracara hirya no hino, nagiye mu bihugu bigiye bitandukanye, byaba muri Kenya, nagiye Zambia, nagiye South Africa mu gihe gito rwose, ariko nyamuneka munyemerere mbanze mbabwire yuko mbazaniye amakuru adasanzwe. Nagiye mu gihugu cy'u Burundi, ni byinshi nabonye, mbazaniye amakuru adasanzwe kandi aremereye cyane, mugomba kuza kwitega mugakurikira muri ano masaha yo ku gicamunsi. Ngira ngo ibihugu biri muri East Africa, nyamuneka ndamutse nkubwiye yuko nta na kimwe ntakandagiyemo muri no minsi, rwose sinaba nkubeshye muri rusange. Yes, nukuvuga rero by'umwihariko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose binatangazwa. Hari inkuru zagiye zinca mu matwi, ngira ngo hari umuvandimwe ejo bundi nicaranye nawe arangije arambwira ati wari uzi ko perezida w'igihugu cyanyu atakiriho? Naramurebye, nta kindi nakoze, mw'abantu b'Imana mwe nahise mucira mu maso, ndamubwira ati witonde, genda gake, ibintu muvuga mwebwe ntabwo mubizi, ariko ari nabo cyo gihe mboneyeho kugira ngo ntange umucyo ku makuru amaze iminsi avugwa ku mbuga nkoranyambaga, kuri rezo sosiyo, umuntu akidumbukiza akaza. Nabonye ubucano bwinshi rwose bugenda bugaruka kuri ino nkuru ya perezida, by'umwihariko bavuga yuko rwose ngo ashobora kuba yitabye Imana, ariko ndagira ngo mbabwire yuko mw'abantu b'Imana mwe murimo muribeshya cyane, ndetse ibi bintu mudashobora no kuba mwanabyumva. Hari n'ibitangazamakuru bifatika bikomeye byabivuze, cyangwa se bidashobora no kubaho. Reka mbabwire gutyo, bidashobora no kubaho ngo mwumve perezida w'igihugu cyacu rwose nyakubahwa His Excellency yahuye n'ibibazo bimeze bityo. Abantu bavuga ibyo bintu rero ni muzima, nta kibazo na kimwe gihari, nta nubwo yigeze arwara, nta n'urushishi rwigeze rumukoraho. Reka duhite twinjira mu makuru rero nyirizina. Ni mu gihugu cy'u Burundi kwa Sebarundi, ahubwo twigarukiye ku witwa Neva. Mw'abantu b'Imana mwe, uyu mugabo wamaze kwigira kariya kajya he? Uyu mugabo wamaze kwigira kariya kajya he? Ubu tuvugana amakuru mfite atari ivumbi, nuko isaha n'isaha ari umwe mu bantu bashobora kuza guhunga igihugu cy'u Burundi, arakizamo akongera akakivamo. Ngira ngo ibintu tugiye kubyinjiramo tubive imuzingo. Ngira ngo mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru, murabizi tubaza guha ikaze abantu badukurikira, by'umwihariko kandi baba bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi tubasanga muri Komine Mujejuru, tubasanga muri Komine Murangara, tubasanga muri Komine ya Kinazi, tubasanga muri Komine ya Tongo, Bujumbura, tubasanga Gitega, ndetse n'andi yagiye atandukanye nka za Bubanza. Tubaha ikaze. Bari Zimbabwe, Zambia, ariko abantu ba Zambia narabakunze cyane, ni abantu beza. Ngira ngo rwose bari Zimbabwe, bari Zambia, bari South Africa, nabo rwose ni abantu b'abagabo cyane. Ndabizi ubu yamaze kubibona ko namusuhuye. Yes, nukuvuga rero by'umwihariko ni benshi cyane. Bari United Kingdom, Amerika, bari mu Bufaransa, mu Bubiligi, bari hirya no hino, bari za Amerika hose na za Canada. Tubaha ikaze. Ingingo z'ingenzi tugiye kugaruka rero ziragira ziti, turaza gusimbukira by'umwihariko ahitwa Gitega, turebere hamwe iby'inama yaraye ibaye, ndetse ikaba ari inama uwitwa Gen. Neva ashobora kuba yafashe nk'ubugambanyi. Ariko bijyanye n'amakuru dufite n'ubundi n'ibyo turimo turumva, iyi nama yabaye n'ubundi ngo irimo ubugambanyi bukomeye mu ishyaka rya CNDD-FDD. Ni inama ititabiriwe n'umuntu n'umwe mu bari bahagarariye uwitwa Gen. Neva. Ese bize bite, byifashe bite? Turaza gusimbukira ahitwa i Bujumbura mu mujyi mukuru, ubu tuvugana Special Force y'u Burundi ngo mu masaha y'umugoroba ngo niyo ikomeje kurinda uyu mujyi. Ibyo bikanga turabizi, nta kindi ni Red Tabara, isaha ku isaha ngo ishobora kubatira kudeta. Ngira ngo tumaze iminsi tubabwira ikijyanye n'intasi, simbizi nimba ari iz'i Burundi, nimba ari izahe, nimba ari iza ntare zasarambwe, nimba ari za kanaka bamaze iminsi bafatira mu gihugu cy'u Burundi, ariko izi nasi mu by'ukuri nyamuneka zikaburirwa irengero.
ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose nyamuneka binavugwa muri rusange. Muraza kunyemera dusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza kugaruka ku makuru akomeje kuvugwa mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira, abantu b'Imana mwe, ni moto isaha n'isaha. Intare za saramwe zishobora kujya gutya zigakoza ku gipurizo kigahita giturika. Abantu b'Imana, narababwiye nti ibintu birimo biraba nyamuneka ni ibintu byo kwitonderwa. Ndababwira ati nyamara ibintu birimo biraba ni ibintu byo kwitonderwa. Ni ukuvuga ngo nk'ubu tuvugana, munyemere mbabwire yuko mu bice bigiye bitandukanye byaba mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri RDC bategereje ko imanda ivuga. Imanda bategereje nta yindi, niyo umujyi wa Uvira. Ni ukuvuga ngo rero isaha ku isaha dushobora kubona ibintu bihinduye isura. Isaha ku isaha dushobora kubona ibintu bibaye ibindi. Yes, ibyo byose tugiye kuba tubyinjiramo, tubabwire, tubasobanurire, gatanu kuri gatanu. Rero byose tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzingo, wongera ngo tugenda tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Nanababwira yuko rwose nyamuneka ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko nimba utari wakora subscribe, icyo usabwa nta kindi ni kuyikora kugira ngo ibintu bize kugenda bigenda neza mu buryo navuga yuko udasanzwe muri rusange. Twirukanse cyane rero, sindi butinde, reka duhite ibi bintu tubyinjiramo, ariko duhere ku nkuru navuga yuko yakomeje kugenda rwose ivugwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nanjye nkavuga nti nyamuneka iyi nkuru ndaza kuba niva n'imuzingo. Ngira ngo ni inkuru irimo igaruka ku witwa General Neva, umaze igihe kitari gito apanga cyangwa se akora imipango myinshi cyane, ariko iyi mipango ni muhire. Ibi byanatumye amakuru menya, ari amakuru avuga ko ngo uyu mugabo ngo amaze iminsi myinshi cyane akora buri kimwe cyose hagati yiwe ndetse n'uwitwa General Prime Niyongabo. Ubwo iyo mvuze umugaba mukuru w'ingabo z'i Burundi, mujye mwumva ubwo ni kwa guhura kudasanzwe kwa Etat Major y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya RDC. Bimaze iminsi bahura baganira ku kijyanye n'umutekano muke, by'umwihariko ushobora kuba mu bice ukomeje kugenda ugaragara mu bice bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko bakagaragaza imbogamizi ikomeye y'umujyi wa Uvira, bavuga ko isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura mu mujyi wa Uvira. Ubwo rero rwose nyamuneka bamaze iminsi baganira, ariko mu byo baganiraga byose nta na kimwe cyavagamo kizima. Ibi nabyo byatumye rwose nyamuneka twakira amakuru y'uko uwitwa General Neva ashobora kuza kugira gutya amaguru akaba yayabangira ingata. Muri rusange ibintu bikaba byahindura isura mu buryo navuga ko budasanzwe. Ubwo rero rwose birumvikana yuko ibintu byamaze kuba ibindi ndetse byamaze kuba bikomeye. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara, abantu b'Imana, narababwiye ati ibintu birakomeye. Nyamara ikindi gikomeje kugenda kigaragara ni uko uyu mugabo yabuze iyo aca n'ayo yerekera, ndetse yabuze ayamira n'ayacira, kuko amaze iminsi mu gihugu cya Tanzania, ariko ibi ntabwo byavugwaga, byari mu buryo bw'ibanga. Amakuru atariho ivumbi aremeza yuko uyu mugabo ashobora guhungira mu gihugu cya South Africa, akajya agaruka gake, ariko ntabwo aciye mu gihugu cya Tanzania adakoresha ibice by'ikirere, kuko ikibuga cy'indege cya Bujumbura ubu tuvugana nacyo ntabwo kikizerwa, kuko basigaye bagikemanga byinshi. Nimba ikijyanye n'ikoranabuhanga ry'ikirere ryibwira rikavaho amasaha rwose arenga 3, ibyo bintu ni ibintu biba bigaragaza yuko igihugu bishobora kukigiraho ikibazo, cyangwa se umukuru w'igihugu aramutse azamutse mu kirere, ubwo ari indege iri mu kirere ikoranabuhanga rikavaho, byagenda bite? Ibyo bintu ni ibintu biba bigaragaza yuko rero nyamuneka mu gihugu cy'u Burundi ibintu bitifashe neza. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi ni uko kugeza amagingo aya nkomeje kugenda nakira amakuru y'ikijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara Bujumbura. Uyu mutekano muke rero ukomeje kugenda ugaragara Bujumbura watumye icyitwa kwiyongera gukomeye kw'ibikoresho ndetse n'abasirikare benshi bakomeje kugenda biyongera muri uno mujyi, ariko umujyi nawo navuga yuko ari uw'ibibazo, kuko ni umujyi isaha ku isaha bivugwa ko ushobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane.
amakuru mfite rwose nuko rwose ngo nahanaho ibintu bitoroshye, ndetse ngo rwose ngo icyitwa special force y'abarundi, icyitwa umusoda w'umurundi akomeje kugenda yiyongera muri uno mujyi. Ibi nabyo bishobora kuza gutuma by'umwihariko igihugu kigoma kugenda kikanga byinshi, ndetse bikanatuma rwose umutekano muke nyamuneka wiyongera. Mu kanya gato ndaje mbasigiremo n'umuvandimwe, ndaje musigemo kabisa baganiriza ku bijyanye na Israel na Iran ndetse n'intambara zo mu isi. Yes, tuvana rero tugaruke gato umujyi wa Uvira tuvugana. Kurebana ayingwe kuracyakomeje mu buryo navuga yuko budasanzwe, ndetse uko kurebana ayingwe gushobora kuzatuma ibintu bihindura isura mu gihugu cy'i Burundi, kuko isa mu gihe Uvira yabivuyemo, abarundi bafite ikibazo gikomeye cyane yuko Red Tabara iraza kuba ibonye inzira nziza by'umwihariko yo kwerekeza mu gihugu cy'i Burundi. Ibyo rero bikaba byatuma ibibazo bikomeye cyane bigomeza kubaho, byatuma ibibazo bikomeye cyane bikomeza kugenda bibaho by'umwihariko mu buryo navuga ko udasanzwe. Reka mbasigiyemo umuvandimwe nawe agira icyo abaganiriza mu kanya gato ndaza kugama. Urugamba rugeze mu mahina. Uvira hagati ya M23 n'u Burundi, mbega ninde aza gutahukana intsinzi? Biragaragara ko amahirwe tuyahereza M23 kuko imaze kubyerekana kuva aho yabashunshubirije ibakuye mu bice bitandukanye vya Kivu ya ruguru na Kivu y'amajepfo. Nta nkeka ntacyo hinduka ku ntego n'umurego bafite n'ubuhinga bwo gutsinda urugamba. Birumvikana Burundi butegerezwa gushyiramo ingufu zose bufite kugira ngo Bujumbura idashobora gufatwa. Nico gituma rero mubona ibiharuro bikorwa ni byinshi, haba mu gutegura urugamba kugira ngo rugende neza ku mpande zose, na cyane cyane burya hari ibiganiro bibera mu mabanga. Hari ibyo twumva bya Doha bya Etats-Unis, ariko buriya abakuru b'ibihugu canke inzego tekinike bafite z'umutekano canke Ministère des Relations Extérieures, buriya baravugana baragiranira ibiganiro, bakagerageza kuraba ukuntu hoba compromis ku kibazo c'intambara iri mu karere k'ibiyaga bikari, cyane cyane muri East Congo no ku mupaka w'u Burundi. Kuko buriya ziriya ntambara zindi ziri Warikare, ziriya ziriko zirinjira indani zizamuka hariya za Butembo za Rituri, buriya abasirikare ba Kongo ntabwo bari prêt kubandanya urugamba badahembwa badafungura. Urumva batunzwe n'utwo bibwa mu baturage ba Kongo. Ibyo nabyo bica bituma abaturage bashobora kutabashigikira, kuko baravuga bati ahaba abasirikare ba leta ba FARDC n'imigwi bafatikanije nta kindi bashobora kudukorera atari ukwiba, atari ukwica, atari kuvyora abagore. Ugaca usanga rero buriya ni nkaho abaturage ba Kongo bamaze gutera icizero ingabo zabo za FARDC ko zidashoboye kubakingira, kandi zidashoboye gukingira n'inzego z'igihugu, zidashoboye gukingira n'imipaka y'igihugu ca Kongo. Nico gituma rero intambara buriya zibera hariya za Warikare, nubwo bavuga ngo hari ababirigi hari iki, umwanya n'umwanya ziriya ntambara nta leta canke ingabo za leta nta ntege zishiramo nyinshi. Burya agatege kanini kari mu bice biherereyemwo u Burundi, kuko buriya ingabo z'u Burundi ziri kumwe na FDLR, ziri kumwe na bariya ba Wazalendo, urumva birumvikana ko bategeza gushiramo agatege ka nyuma kugira ngo badashobora kwambura kariya gace ka Uvira. Kariya gace ka Uvira niko u Burundi butsikamiye, ariko kurya u Burundi bwatsinzwe mu bindi bice bitandukanye, nta cizero dufite yuko
Uburundi hari ico bwahindura kuri process y'intambara uko iriko iragenda, ariko kandi ntitwiyibagize burya ko ibiganiro burya birahaba, burya usanga